Ikaze kuri mwese abadukurikira ngira nti amahoro y'Imana nabane namwe. Njye turi kumwe muri uyu mwanya w'amakuru agezweho ni Elisa Tuyishimire. Iyi rero ni Isoko Media. Ni muri gahunda rero yo kwemeza imyirondoro no kwifotoza mu guhabwa indangamuntu koranabuhanga, akaba ariyo ngingo ngiye kwibandaho, aho iyi gahunda igiye gukomereza mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko mu mirenge 7 yo mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Igiye gukomereza rero muri iyi mirenge ndetse no kuri site nza kukubwira mu mirenge ikurikira. Mu karere ka Gasabo dufite umurenge wa Rutunga, aho iyi gahunda izakomereza ku bigega, ku kazu k'abagore, ku biro by'akagari k'Indatemwa, ku rusengero rwa Eyari, ku biro by'akagari ka Kacyatwa. Mu murenge wa Gikomero iyi gahunda izakomereza kuri stade olympique ya Gikomero, ku biro by'akagari ka Gacaca, ku biro by'akagari ka Kibara, ku biro by'akagari ka Murambi. Mu murenge wa Jari iyi gahunda izakomereza ku biro by'umurenge wa Jari, ku biro by'akagari ka Gateko, ku biro by'akagari ka Nkusi no ku biro by'akagari ka Nyakabungo. Reka tugere mu karere ka Kicukiro, aho iyi gahunda izabikomereza mu mirenge 2 ariyo Gikondo na Nyarugunga. Mu murenge wa Gikondo iyi gahunda izabera ku biro by'umurenge wa Gikondo, ku biro by'akagari ka Kabuga, ku biro by'akagari ka Kanserege no ku biro by'akagari ka Kinunga. Mu murenge wa Rugunga iyi gahunda izakomereza ku biro by'umurenge wa Nyarugunga, ku biro by'akagari ka Kamashashi, ku biro by'akagari ka Nonko no ku biro by'akagari ka Rwimbogo. Reka tugere kandi mu karere ka Nyarugenge. Iyi gahunda izakomereza mu mirenge 2 ariyo Kanyinya ndetse na Mageragere, aho mu murenge wa Kanyinya iyi gahunda izakomereza ku biro by'umurenge wa Kanyinya no ku biro by'akagari ka Nzove. Mu murenge wa Mageragere iyi gahunda izakomereza ku biro by'umurenge wa Mageragere, ku biro by'akagari ka Mataba, ku biro by'akagari ka Nyarurenzi no ku biro by'akagari ka Runzenze. Ese wari uzi ko hakiri amahirwe ku bantu bakorera mu mujyi rwagati, aho site ya Imbuga City Walk izakomeza gukora kugeza tariki ya 22 z'uku kwezi. Ubwo rero abantu bataremeza imyirondoro ngo banifotoze kugira ngo bazahabwe indangamuntu koranabuhanga, aya mahirwe aracyari ayanyu, ntabacike. Reka rero mbashimire mvuga ngo amahoro y'Imana nakomeza abane namwe aho muherereye hose. Iyi rero ni Isoko Media. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment, like nazo hafi aho ngaho, kuko nta mategeko abihana kubikora. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.